obo abanyakazo barikwetebekanisiza kwakira mukuru w'ihanga kandi chairman wa NRM orukusherera obushagiki aha ntebe bwa mukuru w'ihanga bashoborera nk'okukaza district nsya ahabw'okutongoza obwaho omwaka gw'2019 erikuruga district ya Kiruhura ekaruga hari Kiruhura 2019 okusya hati k'emyaka nka mukaga erigira Kiruhura ene amagomborora 8 na town council zibiri. Speaker wa Kazoda Nahurra yashoborera nko kubamwe aha abanyakazo bayegeitsira hari 27 abagira mu kishaka basesere shagama yabo kurwanira obusinge oburuho bwa hati bebembeirwe omugenzi General L Tumwine wateirisa siriyo kubanza. Kazo district government age tukakora umurimo gw'amani no kwijo mubwebembezi abo kuba families za Kazo enyinji ezabana bagira umukishaka ezaretere government ya NRA yijo mubwebembezi abenji bakafa konkaro abana babo ohererekero turegere kushendekereza General L Tumwine nomwe ahari 25 Orumukuru w'abakuziro mu Kazo kandi wabeirarho mu Uganda tungo kwetegeka Michael Kanyamuyenga yashoborera nko ko butegeki bwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni butaine buri kugerageranizibwaho ngeri rine myaka nkaganisha turiyetegekira imyaka 23 ikeri imyaka yakavuye nyino mugisha kumero wenda nkagane biri gutunga independence kandi n'imyaka 8 kana atandikisho muri akazi primary school so nkareba independence narabantu batamburana batere ngoma n'ibisima omukayikuruke burungi Madvani yasima government yabo businge ubuyahera abakazi okuba ihe nyuma hekabareto mu maisho kandi bakabategera bakaba baburya bo kutera mwana hati nabo businge sima government izere ikatunamura ikatuhenyima ikatomuzi orumukuru w'entebe ya gatano mu Kazo yashoborera bimwe ahabikozerwe hebirumwa marwaro ibyo bwegese amwe na programs za government abantu batunga PDM n'abataka kirumba za kutunga abimyoga nayo batunga bwena twist uri umuntu ayina kake kakutahizamo ko kureba ngo nkabaza kumbutura rero kubutura abantu baitu kugira entasya bakargumboro buriya ubumuno or RDC wa Kazo Captain Yahaya Kakoza yashoborera nko ku ebyo kwerinda nabyo no bimwe bikozirwe ngo kandi bariyo no bacyongera mu amani ebyo kwerinda wanonga Kazo tukore ni challenge yo bimwende kati byo bali na massive ne bagera batikizo ezo ngo bazitwara bwafuwawo kati nabo bano abajjana bende yo mugani nakibagirawo Honorable Dan Kimosho yashoborera nko kubatebekanise kuterera President Museveni igana hazindi utera karuka President igana hazindi kandi nikibasika atwaza kukikora tuta izoba lya karuru mobilizing family yandisho ka LCs mwene turebe ngo buri nyeneka yareba ngo umukazi umwana n'abakozi bona batera ki kandi hona NRM chairman kandi orumukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni na ija kwija hebirabe na 8 byo ku 11 okusherera obushagi cyo mu Kazo kandi hombururwe 2021 Museveni akayihayo % ya 98 no kutonyezo bunarigana omu Kazo agagasha kwa sima naume abwatayari West omu Kazo.